Hello Karbi Anglong, welcome back to my YouTube channel. Kitchen si ka do kabe Karbi ara do ana phanche tame nilihin pending kang sama kardom na bajiriglo kardong. Karbi Anglong pet nong nam chithanglong YouTuber mate Karbi lam kana channel ka chapardam thek ai abang pu ake hai general son hanse lapen ke Karbi lam kana chan mate Karbi lam channel ka chapardam thek na abang phi ake hai pi lili rong pharpi alang li tumba hini non Karbi lam kana jana kimia long ka chapardan ponji dopon e labang solam kana jana men lake o korpi Aki hai general son hanse lapen ke aki hai pi lili rong parpi alang litum bang hini ka chaparjan por rapet ke litum labang solam karajan na longsi thek ponik long chengla labang so lunjir kilun alun se pe atoma men lake nong nam chithang klong man peng ke do karbia lunjir kilun thek nai ase karjumina alun se pe atum lun se po sonjit rong hang lapen ke lun se pi akangsha inghi pi labang so lunjir music director abang phulake nong nam chithang klong a music director abang phu aki hai utpol phukon alang like audiograph studio pen labang so lunjir alam thei ke tok abang phulake nongnam chithang long karbia lunjir ke tok theknai abang phu ake hai ekon timung labang so lam kanar jana long cinematography abang phulake ake hai basistha hanse direction abang phulake ake hai jorson be producer abang philake labang so lam kanar jan non ankele ji jonel Karbi Youth Festival a roisi release ponik ji labang so lunjir rg me pik lapen ke lam kanar jan sitame lang ek mesen ji lasi ili tum ka do ka ristame prabjin den labang so lam kanar jan share production music YouTube channel along sitame lang ponik long da pang po video lang mesen purote video phan like sipira video phan share ponik ra lapon tak ta video ke lang ponik long wer je phan ili to channel phan kang hon pe subscribe ponik po si ning chi thelo tang te pini video ke pani belo kardong